Ma'am, Manipur Top Channel digi video amta update tawjage adudi class 10 hauji thakriba ko exam result ngairiba kangugi magi CET application form do hari common entrance test ki application form do hajik lae day 13 da lakne habtu lae ado asisini ko noi form do ado kamaina fill up tawni ado kamaina adugi matang na fe haige do kamaina download tawni habe matang du ko si form di download tawra laire ngon je ado asise class 11 ka da kangu gi ne hajik 10 gi exam result out ngairi ba kangu gi ko moi arts ki science ki commerce ki moi admission tawbi form ne ko admission form ai tare aduga magi school na hanain hai ki school tarahum doi pi na ko adui mamangi video du yeng daga de yeng biyo mem kram school do no magi eligibility ko haidi kano tawba sigi form thajin ga da school sung de hana hai kre sarkar gi school tarahum doi ko aduga mem si last date ki mamang da the form de thajin biyo ko aduga aina mamangi video ta loina sandok na hai kre aduga ma'am sigi form fill up tawbisi magi note se hana munna pabiyu ma'am si application form se submit tawu matamda only capital letter na ko igedaba adukanda nang sijinagadaba se blue natragana black color ball pen katang sijinagadabne ko tuga magi nang sida thajin matamda nangi document sudragadi document hai di nang ama date of birth po haira kaigumba by chance soiba khotpa mistake lairagadi moina reject tawgone haba ko adu yengasi ahanbada name of candidate isagi ming melani only capital letter da ko asai black natragana blue pen tang sijinagadabne adu father name melani adu as ma'am hansi se men gadu se khoi class 10 da tha ki bada khoi half ki bada direct exact name sing do hapo ko simdok to bidam pha haidi babai ming do capital letter da loin iro khoi gi 10 di admit card to yaw ki badu maina ko samana na ige da father name su address su date of birth su melo isagi academy as 10 da hapo do aduga gender hapo male female tik tawro ko aduga category se tik tawro si su karamano aduga if OBC kangu gini ko specify whether maitai or maitai pangal hai se sida maitai rogena maitai hapo maitai pangal rogena maitai pangal haina iro magi box makha yawi sida if differently able haidi with degree not less than 40% as per the Person with Disabilities Act 1995 tik approach 1 haidi my disabilities kangu gini ko my height 40% ke as my height jo oiraga TikTok pam jo TikTok ro ma aduga pira hiengo the contact number of the applicant if any na phone number ma po adu mon contact adum tarok pa yaba number ma sijina ba jiji ko adu nangi sign tawro adugi nangi photo ma po sidi aduga signature of the receiving official with seal moina kai loina seal furani ko aduga makha sida sigi form si loina mail loirani dana ma'am ko adukanda akoina aina ngasai haikri mamangi video seng ki school tarom do ri manung da nang anak pam da sala kana form de submit tawro adu ma application form duga submit tawro plop ko sorry application fee duga submit tawro adu tawlura matung na moina sigi makha year acknowledgement slip admit card thai je makha gi je moina loina fill up tawrni nang roll number ke loina hapani exam ham nabi tamak ta ko adukanda nangna kano tawgadaba moina si amuk pithorakaneba makhai se admit card oina moina nona pirakaneba do si admit card se nangna exam thaba numit purakadabane ba ko kawba yadaba slip aise candidate should bring the slip or the admit card at the time of the test submit this form only sigatani skoina kano tawgadab submit moina loina tawrani aduga mari lenaba khangning malairaga su office ta tum hangba yani ko adu su da bide my page 1 recent passport size photograph here my photograph ani di sange sida yeng bada ko adu more than 3 pubiro haide ahung mari gu madum lairaga di pubiro ko ani digi hena di pubiro adu map aduga simaina men gada ba form je ko makhai gi da koina men du bana te mo office ki mina mela kada bane ba duga moina pirakane ba na exam admit card oidine ba si se heng exam phambagi ko si mangai aduga ma'am application form se kamai download tawni habdo si se ai ham hairak ke ko
मैम आई चंगी वेबसाइट से चकदब हाइदी आई डायरेक्ट लिंक से वीडियो की डिस्क्रिप्शन हापमगे दुगा नंगी एप्लीकेशन फॉर्म से तोंगान अदुम हापमगे को अनिमा ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक ने हजिकी नंगी एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक दुने एप्लीकेशन फॉर्म दो खतंग डाउनलोड तौरनिगदि लिंक दुस दुम संगो माथन दुम डाउनलोड तौरनी को लिंक दुना मतम दो अदुगा सि संगलुई ऑफिशियल वेबसाइट से सि लाइरे मैम manipureducation.gov.in से संगदब isang lor matung koi sum sing tharani simai direct website ne official website ni ko isang lor matung da khoi sida dum thengrani mai notification je thok na ngai ni na ko sida what news thai se sida application form for CET 2019 thai se sida click tawda ba aduga na notification da mu hana paninga ga di makhadra to notification for joint admission system for admission to class 11 through a common entrance test se notification na one paninga di sida dum yeng lare application form no download toninga di application form for CET 2019 da click taroni adu kanda yeng asiko thola e nam khre ko nam kan si hai to application form for CET 2019 download hai sida click tagoda ba duga download toramani download tor teng haji download to ki bai ne thola is open tarasiko ajugi application do chapman thola ani do mem gyan ta da khot tab yar su comment box tamu thang oko aduga amu tana minersi aduga kanda class 10 ge exam do sai dok thubu kuidre ma wang wang na loina pass taro soi da bide mem si fill up taw matam da isa gi profile lo chapman na ko haidi 10 gi emikat yaw but man chapman na melo soi da bide ko to video ji sai do lo sinjarage thank you so much guys bye for now bye bye